Wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega na ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru thaitha tumbita Maureen Kinya mwonanirio to mathithio ni Maureen Kirimi amwe na nteto iria nkureterete ni ana bathatu banje mwe guta uturo nyuma ya Mwangi kwithukira nyomba yao tukuba gukira narua ikundi biere bya mbeo mbethe gutirimana kirimanda mano mutindwa bamwe bakigwata mbarunga bana kawera na bangi bakimumeneria mbethe kaunti ya Tharaka Nithi kuthithia maandamano obisine chia ngavana Ntere chia Kathwana koti kwatha muthuganirwa wa ikuo bia Kware weta na mbere kurigirwa gwa ntuku ingi 30. Nikithikiro na kieba nturene ya stage kwa Njiru Igembe Central nyuma ya mutino jwa Mwangi gutigira ana bathatu banje mwe baete na guta uturo kuringana na ngina wa ana baba Beatrice Gatweri athira aratigire ana nyomba bakithomaga eta guchwa ibaruga bya mira na nyumene irio arejire kwirwa ana ni bathiririte mutinone jwa Mwangi kaumo ka Mwangi gatamenyeka ende kuririkana baratumaira weru bwa musuma kuthoma na kuombeka kabarairu itoro. Dennis Mugendi na rugono ruru akieba karika ria kieba na maithori ritungite akariba stage kwa Njiru gicione kya ubunge kia Igembe Central aria ana bathatu batete uturo bwao nyuma ya kwira nyomba mathaene ja utuku kuririkana ana baba bathatu baria ni tuiji wa mbere ari na miaka 15 ungi inana na wa muthia 5 baratikiro nyomba ingina uria kumenyekana ta Beatrice Gatweri eta kibarugene kya mira otakawithire tonto niongo giitaga na ari ngugi nenerio akari barakujirire kimurigi kinene kya Mwangi na bakugeri kujoria kwarema tonto nyomba irari ambao na irionka ki kamndene kamira ari arakomborete batwe utuko mathaene jo thaithano iro twaringirwo thimo twerwa stage kukuya ende na twegwa mantu yau iro rukirio tujire kuona na twegwa ya kuona baba shundia baba ari kuma mantu yetendeka barua Mwangi kandu ira kosere onto yo testima irari kuo na bayele kinyata kwa estima sitheirio no barauwa no kandu ithere tumika so ndiani bawateti kandu bakithoma ingwetekia ana bakindu rito batia Mwangi oyo akana ende kumau moyo wa grade 7 no kwa no rathoma na kandu eu so na mami owe atare kweja atare kuthirania ngwe mira twana ito ya ito ayangire tuonde turare ana bathatu twathira pio ina yetiwa milaito na rukiriro askari bombe kwithira bakia mathatha kom na boya mwiri kirana bauga tu palambere ototia umara leo miaka 15 ungene 8 nonge 5 kuri na kwithikira mono ni untu bamuciari ujo gukwirwo ni ana bawe bonthe iromba ni we gutethirwa ombe iwisokaniria igitene riri urankiromba kiri antu bawe ndi boboya na pio twambiriretie na antu baranto ngoreti ya batu bamira mwiri uyu embe bonthe kumathuci mwankanto nyire babonthe batuyamira. I want to appeal to you kanki boromba tunanjire kuinisha na ndi chairman wenu na bukemenya uroti thai uroti nkiapio numo wetu kiburomba pio warabuka thaburi tusema ngenda tumbote the family atwiri thai ati atekira atu ate nyumba ate nyana ate no anything. Dennis Mugendi, Weru TV, stage kwa Njiru wandini ya Rojene, Igembe Central, County ya Meru.
Mbeo mbithi ntuku ya narua ni bachumirite mutindo ajokangangi bakamatite ibao bya kumeneria MC bambunge ya kaunti ya Meru na kuonania ugwati mbaru kiringa bana Kawira Mwangaza. Bobone onde kuri na nguto ati kuombeka MC bari na mubango jo kureta muswada jonge jo kuingata gabana Kawira gitine. Mbeo mbithi baba ni baritite mukana kiri MC bare bakagwata mbaru muswada jojo bakyuga bagatigira bakumaruka itene. Muthenya narua pomwe baritwa kumachukuru mu report tekniki bakinyite barabarene bakenda mana arito baba nandi batongiriti bomba batongirie bao bonania ntumiri yao kusema ya kwamba barabarene bena maandiko ya kugwata mbaru ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Muthiene nandi nimekuthiurunka ntumiri yao yethweriji. Sisi kama wanafunzi wa chuo cha Meru Poly tuna support mama asitoke kwenye kiti. Maana MCA wanafanya hii kazi yao ya kuimpeach mama, hakuna kazi wanafanya. Kila saa ni kuimpeach mama, miaka inapita na hakuna kitu wanafanya. Kwa hivyo sisi tunasimama na mama. Tunasimama na mama tosha. Hapana, hakuna kitu tumelipwa. Sisi tumejitolea kwa maana Meru hakuna maendeleo. Kwanza sisi wenye tunaishi Kambaki ya barabara imekaa hivyo tangu mama ingia kwa kiti. Kila saa ni impeachment. Sasa hakuna kazi inaendelea. Kwa hivyo wa support mama ndio pesa isitoke, mambo iendelee. Wewe nataka kusema hivi, wenye mna impeach mama, tunataka mama. Tunataka mama. Kawira. Atusalimie mtu. It's a very peaceful demonstration. We have no problem with anyone. Leo tukipigwa tear gas, hiyo ni haram. MCS tunawaambia wa compile yani wasikizane wakuze pamoja tuongee. Muthuri Muriuki, Uru TV, mutino wa Kangangi. Kagitenio kau nakio gikundi kingi kia mbeu mbithi kinya kione gichumiritie mutindwa na kumeneria gavana Kawira bakiuga niwe ukurite arito bachukuru imwe ya ote akenda gukaraja kani Gen Z ekumugwata mbaru na nkuruki kwangaratania maandamano jao jathiri baugite mbeche wikwirikana gutumika ntuku ya narua kuria mbeu mbithi baba irengetumirwa bwega gukinyaniria uwiti na mbere kiri mukari wa Meru utongeria jabobu bakiuga batitikiria. Gikundi kimwe kia nthuki mbithi Meru ni gichumiritie kumeneria bunene maandamano ja yuthi bamwe na arua bakionania ugwati mbaru bwao kiringa bana Kawira aria nandi baugite Gen Z ibatumiri bothuku batumiri bothuku nonto tureja batu twina Gen Z power, turenda good governance, turenda zero corruption, zero nepotism, lakini hiyo ni ntobitu iraja ke Meru County twire ikiandikana kuma mwarotia mutanotia antobau bonde bekenje mona ibokona multi-million investment iraba kodithia personal. Those are not personal investments, they should be county investments. Bakiongera joute jumogomojo kubangi venye ilikuwa imepangwa akujaenda hivyo, watu wamedivertiwa kuliko waende kusalimiana kwa ofisi ya mama, umekuja kusalimiana county assembly. Mimi kitu nataka kusema tuliekwa hizi street lights. Mataa zote zimekufa na bado mnaambia sijui imetumia pesa fulani. Kwani alinunua vitu feki? Mama, tunakuambia hivi, lazima tuanguke na wewe. Sakaya akishuka, tunashuka na wewe. Umesikia? Baugite Kawira ati kuonania utongeria bobwega. Eu cabinet eu gwate ali tabo bonde ari de cabinet school Meru National Polytechnic. Nekia kobonyo tongeria boboya tabonyo tongeria boboya koi kumaanisha utongeria koni yaki atongeria bangi aboni etno baite bangi batutuja conference tukukanya atongeria bobaguri rai ba Meru National Polytechnic inyabo babati kumaro kechikoda boyu utongeria bakoithera bayone ringa bana Kawira bato to kurega mantu ja kuinyiro tu antu ba Meru na tutikira kaire. It is no longer business, we want accountability. Turenda Nkurukine borotete Rais Ruto ne kuonokia Kawira maita jairi. Ruto, kwanzia 2 impeachments zimekuja kwako ukaturudishia. Ameingia kambi ya Kenya Kwanza akakuwa protected. Leo Gen Z
tuna exercise our constitution rights ya kutembea kwa barabara za Gen Z. Tunaletewa guns watupige, si ndio? Haina shida. 2027 haifiki. Tunamalizia hapa. Si kama Arsenal wa next season hapa. Uria wari MCA Elias Murega noritie atongeria bathikire muingi. Do your business, botena baria benyuma politician like us atebabo push bomba kugeta agenda ere tebateri. What the young people are asking purely is accountability. Mbeda cha muingi itere wonju gukaranga na woru kioria wathugania kwewe wina ndoa nagwe kioria orega korua etagwaku kwa mukongu kwa mukoroku inaobi uria bituragwa any leader way in the public lazima you are accountable kirembeza cha muingi na kira yangu bakori ngoge kira yangu bakori indoze health sector njaga njira injaga na mantu zara zomba ko enderethia ntheguru bwega. Mbeo mbithi kaunti-ini ya Tharaka Nithi ntuku ya narua ni baikinyitie obisi-ini cia ngavana ntere cia Kathwana haria bameneretie utongeria bwa ngavana gwa kagita gaka niwe Muthomi Njuki bari muorotani untu bwa kurema gukinyaniria mirandi ya gitumi bakejana ngerekana na barabara Kathumba iria bakwathira ni chiithiritwe ikwami wa kagita Nandi kagite-ini ukau gikundi kingi kinya kio ni gichumirite kumeneria mbeu mbithi baba na kuga maandamano ni njira ya kuangaratania biashara na kwou teteagirite amona bou munene wa borithi Ntereji niweza accuse ng'eno ni akathite ikundi bibi ni untu bwa kuthithia maandamano jathiri. Paul Kabithe na ripoti iji. Gwarira maandamano maendere ntere mwanya aganthiguru ni kaunti ya Tharaka Nithi muthenya kwe mthimbe mbithi ya babaratindia maandamano makire thokoni ya Kathwana. Nariris basari cia Tharaka na double the amount from the said 225 million to 500 million na basari sikia bantu Tharaka Nithi is youthified with immediate effect. Tuanjeria kuona innovation towers, tuanjeria kuona mibango itwauga twirugama kwaria nuntu bachiari betu tabutoni nya national Gen Z baumere na ruto bathikiria watio turuga Muthomi Njuki must listen to us. Gen Z enough is gaba kimeneria baraba kugikaba wetwe mbaru na anasiasa ntu urakuthugane tio Gen Z twe bafande aro murume ntochokera ukaire no tio twirutete turugamira mugongo wetu wa Tharaka Nithi. Gen Z ni wale watu ambao hawataki kupanga na wanasiasa. Gen Z ni watu ambao they are self-mobilized. We did it on the national levels and now we are breaking down to the county levels for the better of our counties. Mtu afande twekwe wafande thoko eno yako ere mabati. We are peaceful, we are away from that, we are past that stories. Generation eno yetu turenda guma no ntokiage ntoitokome. We have the information. Wegwa thoko eno witokome. Kiri marama bakinyite katha ni kingo barutha murungano uyu. Muthomi Njuki mirandi yondera yari kinye kwambiru iragwa irajire akarira especially sendi cia Tharaka na mithirekerie especially barabara kinyanwe amberie kuma Gakuru kuma Tonyai ithieta Mwankandara ya tengero mbechi mbinge muno maratati ni rona nendekie ara wako Mwanka Kurungu kilomita 1.5 no ya tigero na mbeche no chigwekirwa kucha maintenance. Immediate effect Njuki na Nigeria kurutha barabara ya Tonyai Gakurungu Ndara irekere tara miyonka Tharaka Nithi team to demolish this market with immediately and put up another market. Gen Z power. We want him to put up a better assembly. Kyoto tirianto bako kethi MCA to batoringereta kura by the araba karamabati ni kwena erongo nyaba umatanto baire tia Gen Z power. We want to request Njuki to do that, and if he doesn't do that, let him disband his cabinet and chief officers and constituent, and if he doesn't, let him resign and go. Gen Z power. We must be considered. We must be on. Gen Z tumesema enough is hata kama tutakuwa wawili enough is hata kama tutakuwa 10 enough is we are marching forward to liberate this county from roots and corruption. Mwini wa njaini warauga njuri mbende neni nkabinda ya kono menyibu maandamano tukamakana ya maandamano rena tutiebu tuiye tumba kwetho tukiomba tuituye maandamano ina alama Nairobi mari mama manene
Mono antu bakwandamana. Abo bayeta kwandamana kathwana agantu ni bari gwetebia cha baingire. Endi wora mbakurutithia. Muntu abatia tetera ko ati ko tetera ko aitha. Mutigora gyo mami tio to bati kori wetu. Mbatie ko yo twenyangeria. Makoya kwenyange kinyamate manginya to akamata nano gwaya. Watu ikabikibiki chia to chonka to ikuira kithakani. Tio to tuko bamenya. Emundi batu enyangire kinyabia chara chieto kinyato na to tukarara ni ora. Ko kaba menyere kaba katome ko na maandamano to bati kwira na tio. Na kunenkanira na ngwira ngavana o thete kathwana nyingi kambo kwa mfano baba kadiokia munda kada to kathwana au Nairobi irwa no ntathira kathwana riganjo ne muthe kathwana town ikonekana na metho kwanto bara botumeri mwana kuya gutoka kathwana tonda kubera tafadhali shame on them na batigane na njoke arute wira na 2027 tafadhali tukathura mtu kulingana wira yake. He is very clean njoki na kuruta wira wake kawaida. Antu monde ni maichi njoki na kuruta wira. County Commander wa County ya Tharaka Nithi Bwana Zekia Zing'eno akiwa gutire benyangia kwa haburi kuburomba ukujirwa kiri maandamano ama. Wacha fanya ile inaitwa counter attack. Ndio posa paka saa hii tuko na amani na tunatarajia tuwe na amani sana haswa kwa hii kaunti ya Tharaka Nithi. Hii wananchi ni haki yao kuandamana. Ni haki kuandamana kama vile inaruhusiwa kwenye katiba yetu. Lakini wafuate sheria vizuri. Kila mtu mwenye anataka kuandamana aarifu kituo cha polisi. Kiripotera Oro TV kumathokoni ya kathwana muchi munene wa kaunti ya Tharaka Nithi Betty wa Paul ogwa kabithe. Itana mbere kurumira nteto cheto nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. 6 laps to go. Can he produce his best form of the season and take the goal? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it.
Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel irena ginto kionde kire mubundi wakwako batara mwako nejo turina into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya mithemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier lights, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha mithemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riongira ndwangishi yetu Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na gore Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwa customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Ngicokera na nteto nkuruki muthuganirwa wa ikubia Kware Collins Kalusa ntuku ya narua ni akinyithitwe koti kuthitangwa na ikubia ekuru 40 na baire baria ethiritwa akiumbura wengwa kwethirwa aboragite. Koti ni athite muthuganirwa uju gwita na mbere kurigirwa rumande gwa ntuku ingi 39 kwa borithi kanya gukinyaniria uchunkuni nkuruki. Anthony Kathenya na ripoti iji. Ntuku mutunyume mutongirwa gitengo gyo sonkoni kia DCI Amin Mohamed bagwatanirite na inspector muneno wa polisi Mogwateri Douglas Kanja kuleta weroni muthuganirwa muneno wa ikubiantu ntereja Kware amuji muneno wa Nairobi. We are dealing with a serial killer, a psychopathic serial killer who has no respect for human life. Muthenyomde muthuganirwa ju Collins Alusa nethirwa gikinywa kotini mathamaro kira kinywa kotini ya Kiambu ende kotini ya Kiambu gwitukira mugambithano Peter Oko ya murethirwa gikinywa kotini ya Makadara kulethirwa gikinywa thaa 8 jia muthenya. Obisi ya mugambithane munene ikirombaga koti witikire muthuganirwa jwa ingiro wa ntuku Kathumba usonkuni bwae bukithijaga na mbele. Koti ya Makadara aitha nithirwa gitikiria romba riri na kuruta watho ati Collins Alusa aingiro wa ntuku 30 jejete. Aitha koti ino etelithe gituo kia polisi kila kaingirwa nontu boy kalibwae. Muthuganirwa ju utuku bwae goro alaletwo ni kia polisi kia giri. Amonogo wakili John Maina ole no wakili wa muthuganirwa ju ni ameneretie tagari lile la kuingirwa kwa Collins kwa mweri omwe jete na kuga obisi ya DCI na ile inspector muneno wa polisi Muthenywa Goro ni balonanirio shahidi bwa kwigana kwambirie gamba lile na kuga gutino bataru no bweko bwa gwetera mweri onge omwe. What was paraded yesterday is enough to proceed with the trial. Remember that the respondent, as per now, is under police custody. What goes around, nobody knows. So the manner and the circumstances in which he gave the confession, we cannot talk of now at this moment. What they are seeking under miscellaneous application is to seek more days. Yet yesterday you saw the acting Inspector General and the counterpart DCI parading some purported incriminating evidence. Why would they do that yesterday
Yet today they are coming with a miscellaneous application seeking more days. I think it's time Kenyans be told the truth. Let's know the truth. It's best to give him a chance. Let the due process of the law take place. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Akari ntere chiathiro ni bathithitie maandamano kumeneria mubunge wao Dan Kele ni kiria bamugwetete za murongo na mtu atithiritwe na utethio kiribu ni baeze nengerekana na barabara ya thiro iria bakugete gwitikirika mbeu mbithe baba ni bataririte kurega kunganirwa kwao ni mubunge ujo kwithirwa ari umwe wa baria bagwataga mbaru rwaria rwa finance bill. Nicholas Chabari na chotariria Kalejezi ngoma tunacho barabara yetu ya thero kuma stage mwaka kiki nyero ari kwa kina engineer kire tugebangana cyo yita kubwithwa tugone igoro mwara muboya ne kinyangalo muboya ne butho bwa umbo kuluka for now nonto thirikari eruto itena mbeca cia wigara la midai Enune miario ya mubunge wa Igembe Central twendani kire akiariria mantu makonene na barabara ya Athiru Rojene kuthi mwanka antere echia stage ikwanjilo akiwa kamithondeka barabara ajithiritwe kiruthiro maandamano mambere mari tariki 5 cia mweri igwa 6 akalibaba ketheta bakiuga barabara ni tathondekwa barabara yetu ya Indilami bati mwesimiwa ndani kile uguma na amiritire mubango no lami endi wigirwa gasole ara to barabara to bwithirwa na indi ntugo ya munthe kaire akarigo baba ibebumire na muthuro umunene bakiuga ati mubunge uju itakabonete tabaka barebia na ikyo nonto akubeneria gita na gita akiuga akathondeka barabara eno na mwanka athaino etiukurukirika na mwaramu aja gwikira arikira mwaramu ta komechamithia na akirikana ati barabara eno augite wewe ngwa kamekira lami kile atomba kuya atura kirengo kata itina lamiri no kumianeri angwenda kwira kileu Wato ilami kele ato ilam no isinala mire lakin manka dari kene bodoro to metanto abadora nikako tu eketa kele mwaka yoele yo baba le to na nyamara mu ya tora kuona ere ya ikra mara nusu nusu na njaira tu na barabara ya kuuma kani karoe weta mwanka mukululuru nara inda ibeto muyumbe akiwa barabara eu kuba ikamithite na amiritire nao amendia Athiru Rojene yitawikirwa nao lai miaka 3 barabara urauire ntigumethero kwanjiria wikirwa ringi ukethero mutongeria wegembe Central kakuririo bati ku discriminate Igembe Central aja tugonda kuria atire wathira mwashimiwa yo wetu tukaeti kumarera tura tubwethinjira na tubwetheria kwenda kumenya barabara ira Igembe North ebwethe turaundi thanthatu barabara ya tu tare mokinyare mwe bautu wananjanji bathero turenda kuwa kile kathaka atisi kwario chonko mbungene ya tumwe choki chukuru kenda mi tutetera kile twa muthurere atwa indi onto bwambere bura tubwetheria ibarabara tubwetheria na mwanka rware birare yire abyo kinya barabara atenjire inya kwenja enjire tocio ya twikira mwara muke nusu kamara mukani nikaya na njaira iko twekererwa ele twedo anthea twere is not nata gombe ka gotuga botura mwara na njaira dego tuka labi to batwekero Athiru toruwa ithei mwara botura njira kile must go alale mwara mwatwekere ta muyo kiara kwa tweka nika anto bakwa wa njaira nekenda batora mou yala nyaswa na isiko batuito kwenda kubwetherwa barabara nekenda twethera tukiomba kama taintabia to kuma koraya tokeya antwa oni barabara hiyo to meta wona ndina ala mainde nasio no ndoko tuka barabara itethera ciena ngwe kwana kamata nyama baba ndo wona bagiariao ndeta no gaba kuringa nthi na ti kwenda gwakwa ikele utumite na ikyo ononto bakumuria kinya gita arira banto megie finance bill maragirwa wena aringiria akiuga na komienda na ende mwanka thaino bobati kuona maendeleo ntere cia Igembe Central katokuwa atire bwana kile Athiru bakwire ukaringa wakuluki nyambiru ye no mikulukia bakwira obekere mwaramu ware obekira bakwira babwezire baba babwezire karbarura karabati ware barurira kuiba kwina iriro bibingi sana kile akaaji kuuma sehemu mbalimbali ndani ya Igembe Central kiri muritire yongwe ura CDF we kurita ngwe itwibe tu na itwonete
mbeca iria itikuritirwo ngura ibati kurita. For example, kia wita matiri-ine twina kirati kiaki kia tukanga kuma nthi mwanka euro, lakini rira antu benda kwaria watumirwa antu bakura na wakirua. Twina for example Athiru bioro ibisinkite ndagora gele na resign bwana na kologeria banda simbiri na bwana kuma Athiru Rojena Gembe Central Peter Class Chabari. Anto baireni batigi bakuete kiri maandamano janaru antere cha Kibwezi kaunti ya Makueni mbeu mbethe baria bakuojuri ni muthoro ni bakamatete mireji imwe kwa imwe mwanka kiri kambi ya borithi ya Kibwezi aria bakirithanite na borithi na kinya miri ugutigwa barabarene mbeu mbethe baba bambiririe kuandamana mathaja rukiri aria bakuingite barabara inene ya Nairobi gwita Mombasa na kinya Kibwezi gwita Kitui. Kwa vijana wenye wameuawa, we want to know the people who shot our friends. And why? Haki lazima ifanyike. Why are they using live bullets? And why? Why? Tunataka haki yetu. Hawafai kuua watu. Hawafai kuua watu. Maandamano ni maandamano, tuko na haki ya kuandamana. Kwani wanaua watu? Hii ni unyama hii. Hii ni unyama hii, sio serikali. Serikali ya kulinda watu wanakuua. Kwa nini wanaua watu? Kwa nini wanaua watu? Mtu anatoka kazini anauliwa. Tumelazimishwa zote tukaweza kufunga. Kwa hivyo hali inavyoonekana hapa eneo ya Kibwezi hakika haifurahishi. Sehemu hii sisi tuko tu, gharama za maisha zimeenda juu. Kuna wanabiashara wanauza nyama, kuna wengine wanauza kwa mikahawa na mikahawa yote imeweza kufungwa. Haki yetu! Haki yetu! Hizi haki. Nyuma ya Rais Ruto kubunja kanjo yawe ya minista Nandi mbeu mbithe kuma Gembe North ni bachumirite kuromba Rais Ruto gutara minista Okaria na mibango ya thirikari kuma Ntereji. Baugite izi nio nzira bari na witikio igatethereria kiri kurwa na mpithukiro cia maitha iria wakagita Nandi ciethiritwe igitabarikia. Nicola Chabari na Rugonoru. Mwankatha ino akariba Ntereche Gembe North batigitwe bakirironi ikinene na kinya akithikiro okinene nyuma ya maitha kwithirwo betabarikia Ntere ino na kubaijagira ndithia ciao igita na kinya gutigira bangi bauragitwe. Iboro irwanda ro gitato thirwa kamarenga ao anto bori bakathira na ng'ombe yete ng'ombe nyingi kathira so Mwankatha hii baba tegemea urethi wa ng'ombe nto sio mano nto ni bibira tutegemete muno kono gwetu kutena muntu ina matumaini ya kwenda mwana sukuru, kutena matumaini ya kuria bisi, kutena matumaini no ya kari community kuthina na community kuthina. Gembe North kuna crisis muno yes insecurity na ingwetikia ma MP yetu ya mami muno pete konga yes ntote give ni batu ba pendekesete utwenda kayo benda indasio bande tinara tinio mumke maisha yantu security ni utuma muntu akomba kubangania mantu yake ya maisha tuntumba kubwithia kutena security nikari ngavana muntu mubiwe na bana MP na William Ruto batu twengo itebia security biongo tobiacha antu hapo kwa ntuko sionde na kiwa na tarite na tutarite biongozi bio mbotoro wakilisha kumania na ontobobo mbeo mbethe kuma Ntere cha Gembe North kana Anjenzi ibebu merete bakiromba mukathe president wa nthiguru ya Kenya atwe William Ruto agitara antu baba karungamira kiri ministry mwanya na thinambe na kuririkana antu ba Ntere ino na kunenkera omwe wa mbeo mbethe baba kinya kianya ya kwithirwo ari minister wa mantu megie Okaria nikenda thinambe na kuonekaniria kinya na kuigua antu ba Ntere ino kiao na kubathiria maithori mambethiritwe bakirira kumania na mbithukiro ira ciethiritwe ikirotheka gontu guku nwe ujo agatarwo akathi na mbere utetheria mantuni megie kuiga Okaria Ntere ino. President William Ruto athikerie batu tukiaracia no ntoinjensi iraririe na ndamiunga mukono yana kweana antu abethi bathanu ngwe antu bathomu
anto bariteta ngwena UN onto Victor ariteta ngwena UN akarita ngwena Kenya Force akarita ngwena World Bank Sala iboni nani otkwa wagiteke una bonge ni mutaalamu wa security muno rutere ruru eto ruyurite wamba wa ngombe ite utira wita ngombe ite anto bate utira kworowa karomba raisi atolele na rigithore mwanja thai no leli muno igembe north ko gutatarwa watiri o twayugerio uhuru agazo gukeo twera mwana wetu o Anjani Saint la iboni mbarua amwa itekeu raisi yethero atutethetie bunene sana vijana bimba kultangwe ibu no ndoto na mtu mwe from Igembe North na the one aitwa Dr. Victor Levon ngotike mtu na service asa njeshi na tena na PhD service ya KDF ngotike mtu na capability kumba Qurani nya CS security in Kenya na Mr. President umapio bibi tunyeleti in Kenya is security kimwesimu atoruto na tutetherie tenere orera to mrombe tetingensi anto babethe barua thaito sakoro anto babethe anto barbara riku barare bakuru lakini thaito yoro anto babethe bijana bibia Anjensi ngwe ya mbakomba rua ya bario barua Dr. Victor Laibon uwa komba ngwe corona maitha kufuatilia manto ya wamba Kenya corruption security amiomba nontono mtoria thirikari itara kibake atoera akuruba batathoma babeta basamukia ndigiri cio samukia ngwe nonto batomba ngwe Kumegebe North Western Class Chabare Arimi ba majani ntere cha chukani bakuromba kuchokerwa kwa ithurano bia erekeria nyuma ya kuthithia muchemanio aria bareganite na kuthurwa kwa David Muriithi. Kagitenio kau koti Mumeru niregete gwitikiria iromba ria murimi umwe gutezaniria kithurano kionthe kia erekeria ba majani kiria kiathithikire mweri muthiru. Martin Mugambi ni agutumenyithia. Kithurano kia erekithia ba majani giakurukire na muthenya we munthi arimi na nkinya erekithia baba bathiete gukurukwo bichi kiwandani kia majani kia weru gichigo mbunge kia Marazonia Chuka gutwikire no abachokere kithurano kaire nyuma ya mwerekithia wa David Muriithi kuregwa imwinge muchemanio ni uyu omonde turasite director maria mangi matano makibetukua tio turasite kurega wetu no ndututi athuranu na nikenda tubewa kanya ga kuthurana kairi no ndo muthenyura kwathurana kwa thiini wa Chuka zone tuyo twatindire thiini wa station tu muthenya mugima na tutonire athurithania kogu the following day tario kana muthenya nuonge utuko ni aretirwe ku factory akera gwa nwenda director wa Chuka ura twaregana nuo munthi barigitirwa rirongie kuringana na bamwe barimi kuma mbarino Chuka bariuga bo batamenya ntugwiro kiathuranirwe na ntu ya kuthurana batindire ibandani kenda kuthurana indi batona thuranithia na nyuma ni barona gugitwika ibathuranire riu tutithuranite Chuka nika tukwenda tugoka kuthura director uria ugatutethia muthenya wa umuthi ri turegwire ni macite kureta director na gutiwe twathura twauga twiyo tarimi tutikumenya ko kithurano kiu kiathuranirwe gitari mwogora no mukariri igiti wa erekithia ba majani augite erekithia batano kiri bathanthatu ibo baumbite kuthungirwo bichi ara erekithia ngiru batigitari mwoga kuma mwembe agatagati ya Bidan Jackson Ireri wa Muthambi Mbui Augustine Silveria kuma Magumoni kanini Endwandi Mutegi kuma mwembe agaiti na Mberia Ndangira Zimbabwe kuma mwembe ya neguru ibo baumbite kwithirwa bakithungirwo bichi terekithia bajeru ba majani niturabatire twejo munde njeru mitegi ire legite ku confirm no muri kula ina kanya ka either Antonio Wirani kana Mbengwe na twari to confirm agwa na out of 6 directors omwe wa rejectwa na alimi ba Chuka ntikumenya Chuka zone ntikumenya gitomi nibo ba reject wao
na riu nika tugocoka tubange kithurano nikenda bakari kuthurana kairi. Kagitani waku koti mwendeni akaunti ya Meru nitejaniritie gamba ria muringi kuro mwe kuma kiri kiwanda kia michi mikuru urareganaga na erekithia baba kuthungirwo bichi akiugaga ithurano bibi bitaruthabura kwa bati twathikirwe judge na auga atiri akategera public interest icio nene nguruki individual interest ya muntu ucio ufairitega muthigitangani na ndi yauga kure icio bendera confirmwa ikamana ikenda kuthikirwa so ntwategera majani icio the land kana ikio into kia bithatu ndi kureji kuona foreign exchange na ndi gukethwa sector wi na ketho na magamba tumba kuendelea bwega kuringana na wakiri Kimaita Mukurima augite koti yari gwitigiria kithurano giki kithina mbere gwa bura kiari arakuga amwe no gwa nto baraba ingi kuma mbari ya mtu uyu kutheta ibo baumire kuringa kura na na utukuinya kio wathari ba majani antu bathia decisions ciao ibathikiro ibayo kanya ro kona jaka kweno atiritwe kuringa nekura ena kanya gutaki NGM etagwe KNGM antu batata rio bwega na bau bakurukitwe ibanwe endi twije bara bakurukitwe ibo antu batarite chonto ja area ici njiko bote akwariria chorio electro area kimichi mikuru direct otarirwe antu babaringite kura bari 77.134 Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ngatho cia mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru thaithatu tucemaniro njurukiri ndene ya mubango jwa kugukia mbita Maureen Kinya mwonaniretwo mathithi Maureen Kirini. Good night.